Tiba memang ni tulai mengi mentah bin pada ke film ahor. Kayak kecing ni jupi. Dah bang apa ya kini ka film ahor. Kawai ngai internet lamar ba ka kata ka komring ya film kala compare kala kamkiu. Abang apa ya ki aktor ki ba aktor kini ka film ni ba ki ladan kata ka jinglong sincere ya kata ka art la shimkia ya kata ka acting ki. But kadukong art zungkiru kala internet ha do kata ka. Abang ya thai ru shimni ka film ahor. Hangai nga show ba kidan lightly ki bang ayo banbat nang ni film awak ba la ban ai ko kandusan namanta jumi baro kawan ko ngadi kajing iet kebaar ngadi kajing kwan bat kabalai kalong kajing babe te ka ba function yang ngadi ka film kalong ba kendia dan batai spang ka film te ba kita new actor badai ujar la koi banyalang samna bat kini ka aktris dai lapoi banyi itu bat din pre kini ka aktris lapoi armat jadi apa kini ka aktris lapoi armat nisham kini ka film ba new job lalu bola ketat no ya dai jungu bat kila ya kelak no te adin kata dai ka kelahapan benkai taikun marwai te kelahapan penhe pensani taikun marwai bat hadu hadian kamu cuma film yang saya ibu jafun sama timenya. Jika ni kena kebangi iru kebaca imlang salam jungi kunsin nom abangi alam samla ngimdan kata jikit klik ngimdan kata responsibility nom kata samla jungi kantam ladang ipet kuman syang mo ladang ipet imlang salam jungi bunsin kidang bun dah gini ki dia kedai di bahasa ini punrai. Malay kisah punrai kalau kata ni kadang ka jinguna jong ka responsibility na kaliang jong usinrang towards yang kata ka sama jong nama ba bunsin hi entah ni kuat ben enjoy ya ka jinglong samlai ba iklan na kata responsibility. Hadin ni kadang sa kajingkuan kabelong na kaliang jong aktor kajingkuan na kaliang kuy karakter ru kaba mampu akan batai lut dai penemuan pecu Kedai. Batai tan. Kajingkuan na kaliang jong aktor kajingkuan enjoy kajingkuan kuy kajingkuan kiba pila wan pet abang pet yang film ban khado kadang kajing babe kabau aktor hapan kai sya lakal bait bat hadin bola likai din sa syama afil ba kamlong syu kumba julong namar ba sisini ba kayeng ka ba pilate lada pila lit no ya ka dan lagi jong ti kamang ka ba ba kata kayeng kamlong biang bunju wala pila ya salang hadin dai kata kayeng kamlong syu biang bunju sa ka way kani ka story kani ka love story ya dai kani ka story kadai ka ngilaban ong ka combination jong ka thrill kadang ke thrill, kadang a little bit of horror, but kadang ka love, which is kalau long kelum lang kini story. But ka plot jong ini story, kuno la penyat kini story. Long ka ba itna na kata-kata ka bangi kinong pet ni smutenat bangin syong ka hangte ya post nama arkenta, but ngin supet biya ka film kayat kuno. Ti na kini film om ta mangiyo kajikai dan iyo kata kajihon habagi bulut kata bisa bangin kit yang paling sikat bangin monpet ya kani film ti kumta na terpa ye ki pablok monpet jui ba ki bapet ya kani video bagin sobha bagin wan kersyal lang ya kini ki actors jungi ibada ki bari ki kun samla ki manga ya monpet lang ya support lang but minya support ya kita ki at ki bantai kan dada kum kini ki film kimi ki bari ai jika yang society dada ki brio ki wanpet yo jika kita ki brio ki yo banra ya kata jika ru sya ki weipat ki para brio tidak lagi pi tang film na ngai last dan music video ro hakabaya dai batnga kin sadang ki project films ki ba ngan saat ke kawai ka project film hadian jo mani ka film ahor kan sami kawai ka film kata film nan sadan benta kedau kedau hidon mo kedau madan benta kumwe te nganong pa dia tu apa itu namar ba kadan kedau kalau
Kumta kita ni kiwi project but balai ngasim ni ki project bangan ak film bangan ak wala ada no hikai ki beri ka ko di no hikai ki ak film kata kalau kuning abangi ki no hikai ngilit classroom ni ongi ki kena school ba you can be whatever you want pila belong kat babi kuat lada pi don kata ka mensim ka jing terang ba tristong ya larangi ngi sule ong tu ya ladi ngi mle te kamu dalam keli kata ka jing ong ni dai haba ki kena school jungi ki ba wala ngi di no hikai wala ngi aki asura wala ngi le kani kata dai gidan por bangin pelat sa kapor bangin ak film bangin le kini kiwe kisap mo bangin tebit ila dia Hilang semua bro. Kata ai mensim iki kena sama jengiru bakin kiu man namar kum bangiong kapor kamdeshu ingi bangin chutia thai kapor kamdeshu ingi bangin chupulut kai shani satai ndengi dei ban penon kam ya kapor ngi dei menang mensiu spa ya kapor bagi dei menang mensiu spa ya kapor ha karukom ka babha ban ababyang tam bahkan pelat ingi ni ki basniu bahkan pelat ingi ni ki jingkerni ki bala ban penjulor yang ihi ni kom ya Setenat kita ini hikai Andre. Kita kesabat ban ak melu aktor. Ingin saya bet ba nganang ne ngomnang mana. Hak tahu. Lagi bidang tai hak tahu. Utai ya kamdeng ya bisa kata masih kongkot yo. Oh bukan yang. Masih kongkot. Jadi kita tahu imat, don't tahu Kadang ketahu ke Bashir K ha, boleh ngomong yang tu. Dia kuntang atrai nang ni kemar ni dang bun ki project kita ngilat sign kontrak tu. Ki bangan saat. Dia kermen ba nak ni kadau kebangan saat ke selong kata kajing project tu. Benta yang abi kiwe bikin macam kemar ba kin sulur ba kin akfilm ba nde ba ngin ken nemar haki por menchua bonsi ni ki film kasih ngim duda ken dore adu kata-kata dai ladang ipe ya ka film industry ka dei kata kowe ka industry ka ba play lenti ki kena samla ki badan sab haki baro ki liang kai ladang ken ka film industry gidan ki artist ki bade ki nong sha ngidon kam film industry ngidon kami ki artist ki bade ki nong ak ki aktor ki ngidon kami ki nong ruai ngidon kami kini ki bateri kami jom ki baret beria ki nong di kuai dong di ki bala ban incorporate bala ban drum kata ka film ki nong song yo kunta ter ka film ni gadi ka we kata ka industry ka film industry gadi kata ka bala ban ketuk lang ya baro ki artist kelum lang ki kunta ni la de bangin ya hikmat bangin berkat kemai kuno bangin nang pen kentiu ya kani ka film industry jungi bat kani ka film industry jungi kan kiu tang lada ki patbahi ki wan hikmat ban kersan ta bandingkong bat kebaar kalong balada kini kinong sna film ru kidan ya kata sincerity bakin snai kita ki film ki badon jingmut ki badon jingmon toy ki kita ki film ki banila ban peni sabar bat nila ban sungu sarong ya kita ki film ki bangi penmi nang ni jela ni bat kadu ya ki artis ki badan ya ka jingkrang ki badan ya kata talent ka ba batak bat kinde ban sabai kai la ka ba syong hieng ani ka ba syuhun ani ban sule range kapor kamde syu ya nuru ban le range bidan ka talent ka ban wan sakmat ya ban kedi Boleh sebut Pak Iman? Boleh